ئەڤروکیا پەرلەمێنتە عێراقی هژمارەکە پرۆژە یاسان گوتوبێژ دکە جواتە نونەرێن عێراقی بەرنامەیە کاری ڕۆنشتنە ئەڤرو بەڵاف کریە پێکاتیە ژێ گەنگەشەکردنا هژمارەکە پرۆژە یاسایان ژوانجی خواندنا یەکەم بۆ سەڕاستکردنا یاسا کولیژە پۆلیسان خواندنا یەکەم بۆ پرۆژە یاسا پێشنیارکری مافێ خانە نشینکردنێ بۆ کەس و کارێن وان کەسێن بە ڤایرۆسێ کۆڕۆنای جانێخوا ji destdaین li kerta tenduristiyê هەروەها گوتوبێژکردنا یاسا پێشنیارکری بۆ وەک هەفکردنا باوەڕنامە و پلێن زانستی و یاسا تیمên وەرزشی. وەزیرê تەندروستی عێراقê بانگێشتی پەرلەمێنتê têkirin endamê Komîteya Tenduristî û Jîngehê li Perlementa Iraqê Cewad Musewî ragihand. Ji ber zêdebûna hejmara tûjbûyan bi vayrosê koronayê û dûzên gendaliyê û sistiya rêkarên wezaretê di rûbirûbûna vê vayrosê da heftiya bê Wezîrê Tenduristî û Jîngehê Hesen Temîmî bangêştî perleman têkirin. Heya zêdetir ji 260,000 kes lê Iraqê tûşî vayrosê koronayê bûne ji wan jî 7,512 kesan canê xwe ji dest dan. Dêrişeke çekdarên Daişê da li Xaneqîn serkirdeyekî hejda şeعبî hate kuştin. Medyayên hejda şeعبî belav kiriye li dema bersivdana êrişeke Daişê li navçeyên Bakurê Xaneqîn fermandarekî Lîwa 28 bi navê Hisên Rezaq Meyahî hate kuştin. Hevdem ji berketina xwara gule hawinekê li gundê Beşîr li derdora Kerkûkê kesek hate kuştin. Hewalgiriya serbaziya Iraqê jî girtina berpirsê bomberêşkirinê rêxistiya Daişê li Mosilê ragihand.